الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, menyatakan dengan ini kami anti terhadap berita hoaks. 1. Anti isu sara dan penyebaran kebencian. 2. Mendukung Polri dan penegakan hukum terhadap pelaku hoaks. No hoaks, no sara, Indonesia damai. Yes, yes, yes.